Ndabasuhuje mbifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunze mugenda mubana natwe gatanu kuri gatanu mudukurikira kuri NGS 2024. Iyo tubanza kubabwira no kubanza mugakanda subscribe kugira ngo tubahereze amakuru yose atandukanye, amakuru hajyanye n'intambara yo muri Republika Demokarasi ya Kongo, amakuru hagendanye na M23, amakuru kandi agendanye na FARDC wazalendo, abacashuro batandukanye ndetse n'abandi bafatanyabikorwa bose bakomeje kugaragara muri intambara ya M23 ndetse na FARDC. Mbahagiye ikaze. Hanyuma kandi reka mwese mbahereze ikaze mbabwira ngo Salama alaikum abari mu gihugu cy'u Rwanda amajyepfo burasirazuba burengerazuba, reka mwese nizere ko mumeze neza cyane. Abari hirya no hino ku isi, abari mu karere k'ibiyaga bigari muri East Africa, mu karere k'ibiyaga bigari muri Uganda, nizere ko mumeze neza. Abari muri Zambarara, abari muri za Dodoma, abari muri za Nairobi, abantu muri za Congo Brazzaville, mwese nizere ko mukomeje kumera neza cyane. Amakuru menshi kandi mbanaje kubabwira, amakuru menshi mbanaje kugira ngo dutangaze cyangwa se tuvugeho, akubera ko right now nabonye hari ibintu byinshi byavuzwe bikomeye cyane, byinshi ariko byinshi byavuzwe. Kimwe ndaza gutangubwira ko tuvugana muri Kivu Amajyaruguru bagize gutya bahita bafata bakora operation yo gusiga M23 itawe muri yomba abasirikare abose mureba n'abasirikare ba M23 bagize gutya bahita bahambira agashumi kamwe. Ni operation n'umundi yakozwe na leta ya Kongo FARDC ifatanyije n'abasirikare bayo n'abafatanyabikorwa batandukanye barimo wazalendo, barimo SADC, barimo n'abandi batandukanye, bose bahise bakora ikintu bita guhambira abasirikare. Gahunda nk'ingi ntabwo yaherutse kubaho nko mu myaka mu mezi nk'abirashize. Iyi gahunda nibwo yaherukaga kubaho. Ndaza gutangurira kandi akayabo k'amadolari Loni ishinje M23 kwinjiza mu y'agaciro ya Rwaya byamaze ko byakonfirmingwa ko M23 ari bisambo bikomeye cyane. Intumwa yihariye y'umuryango mukuru w'umuryango w'abibumbye muri Republika Demokarasi ya Kongo yitwa B2KT yashinje M23 kwinjiza amadolari 300,000 yakuye mu gucukura kohuta muri Rubaya no muri teritwari ya Masisi. Kete kandi yabitangaje kuwa mbere ubwo yagezaga ijambo ku nama y'umutekano wa Loni. Yavuze ko gushinga imizi ku butegetsi bwa M23 muri teritwari za Masisi na Rucuru byatumye ishobora kugenzura byuzuye umusaruro wa kohuta ndetse yaho imbere yo gushimangira ko imitwe intwaro mu burasirazuba bwa RDC yahindutse abikorera bitwaje intwaro. Nuko byifashe iyo nkunda zitishambo neza cyane gatanu kuri gatanu. Ndaje kubwira ukuntu byifashe, ninza kuva kuri iyo nkuru kandi ndaza kukubwira ko biri kuvugwa yuko brigade idasanzwe ya MONUSCO FIB ubu ngo ifite komanda mushya. Ibyo ngibyo ndaje tuvugaho kuba MONUSCO yahinduye komanda, ibyo biraza gusobanura iki mu mirwanire ya FARDC. Ndaza no gutangubwira kandi ubu tuvugana i Rwanda ndetse na Kongo, Rwanda na Kongo mu yindi nama Rwanda mbere yo muhuro nyine wa Perezida Kagame na Kisekedi. Ndazikuye ku Rwanda na Perezida ya Republika Demokarasi ya Kongo birateganya guhura mu yindi nama yo mu rwego rwamba Minisitiri mubanye n'amahanga rwagati muri uku kwezi kukwakira. Ibi byinama kandi byatangajwe n'intumwa ihoraho yangorora mu muryango w'abibumbye Francisco José da Cruz. Yavuze ko muri iyi nama hazigwa ku ngingo zitandukanye zerekeye umuhuro wa Perezida Paul Kagame ndetse na Kisekedi mbere yo gusinyana amasezerano ndetse y'amahoro kuri abayobozi ibombe. Ndaza kubwira ko uyu wabitangaje yakomeza avuga ko ngo muri Kanama uyu mwaka nibwo Perezida Joao Lourenço wa Angola yaganiriye na bagenzi be b'u Rwanda na Kongo kuri iyi gahunda y'amasezerano y'amahoro, mbere y'uko kandi amabwiriza ajyanye n'iyi gahunda aganirwaho n'abaminisitiri b'abanyamahanga ubwo bahuriraga i Rwanda mu kanama ko baye mu kwezi kwa Nzeri. Ndabitsa ko kanama kandi ni muri tumwe muri kwa tunama twasize twanzuye gahunda yo gusenya FDLR cyangwa se operation yo iminsi 5 yagomba gusiga isenya FDLR. Nubwo FARDC yagaragaje ubushake bwo kudasenya FDLR mu gihe kandi u Rwanda rukomeje kugaragaza FDLR nk'ikibazo gikomeye cyane muri Republika Demokarasi ya Kongo, ndetse kandi na FARDC komeza igaragaza M23 nk'ikibazo kuri Rwanda cyangwa se ku matekano muke ukomeje guterwa no Rwanda. Izo nkunda zituzarambure neza cyane gatanu kuri gatanu. Mukomeze mukande subscribe kugira ngo tujye tubana neza cyane gatanu kuri gatanu. Mbibutsa ko tuvugana mushobora kudusanga nyine hano kuri YouTube channel yacu cyangwa se mukadusanga n'ahandi hatandukanye akomboga nkoranyambaga tugenda tugarukaho tuzabamenyesha mu iri imbere, harimo no kuba tugiye gushinga umuyoboro wa WhatsApp tuzaduhuramo cyangwa se tudusharinganamo ibitekerezo. Ibyo ngibyo niba mubishaka nabyo muraza kubidropinga muri comment kugira ngo tubone nyine niba mubana natwe neza cyane. Hanyuma rero uyu munsi kuri itariki n'umunsi mwiza kuri FARDC, ukaba umunsi mwiza kuri wazalendo, ukaba umunsi mwiza no kubarwanyi bose bafatanya na FARDC kurwanya M23. Gahanga turaza kuvugamo SADC, tuze kuvuganamo abacasho, tuze kuvanamo imbonera kure ndetse n'abandi batandukanye. Uyu n'umunsi mwiza kubera iki? N'umunsi mwiza kubera ko tuvugana nibwo uyu munsi hakozwe operation iheruka minsi yashize ya Herbert mu gihugu cya Kongo. Ni operation yitwaga Clean the City of Goma cyangwa se Safisha
bakoresha mu Goma. Iyi niyo operation iheruka gukorwa mu minsi yashize. Iyi operation yaje ikora mu mizi cyangwa se yaje ikora operation simusiga yari igamije gushyira akadomo kuri M23. Izi operation zose kandi ndakumenyesha ko zabaga zikaza gusigara abasirikare benshi ba M23 basigaye bafashwe na M23 na FARDC. Ibyo ndabikubwiye. Noneho rero uyu munsi reka nkubwire ko amateka yongeye kwiyandika ku yindi shuro. Muri operation biri muri Kivu Amajyaruguru, operation yitonze cyane, operation y'akasamutwe, operation hatari yabaye kuri uyu munsi kuri itariki niyo yaje gusiga ubutuvugana abasirikare ba M23 bamaze kutabwa muri yombi. Icyo ndazo ko wenda reka nze ndebwo n'abasirikare bangaye kubera ko wenda muri script nari nakoze ntago abasirikare nabo bariyemo, ntabwo nabariyemo murazi kwihangana, ariko abasirikare abahari umubare buragaragara kubera ko no kwifoto nyine just ku bantu bareba makuru neza bareba n'ifoto rwose baragaragara. Hari ifoto imwe nabonye yarimo abantu bagera kuri 4 indikaza ko birimo 1 2 3 4 5 6 ubwo ni abantu 10 tayari butuvugana right now. Kandi niba mubireba mwabonye ko abasirikare bafatanywe n'intwaro zabo zisanzwe nkuko mubizi nyine marabizi ko M23 bakunze kurwanisha izi mbunda za AK47. Izi mbunda marazizi ni imbunda zikiretse cyane, ni imbunda ziraho inyuma, ariko kubera ko M23 nizo bakoresha ubutuvugana bikuvugwa yuko nyine arizo bamaze kuba bakamburwa muri Kivu y'Amajyaruguru. Ubwo tubwira ingabo za FARDC n'abarwanyi bafatanyije harimo nk'aba Wazalendo barimo abacasho batandukanye, atubwira ngo congratulations kuri iki gikorwa cyiza gikomeye cyane bakoze neza cyane. Ibi biraza gutuma aba M23 ndetse n'abandi bantu bose bifuza ko M23 yatsindira intambara abaraza kubona isomo ryo kuba nyine baraza kuva mu gihugu cya Kongo. Ndabibutsa ko ubutuvugana M23 iri komeza gusaba leta ya Kongo kwihereza uburenganzira bwo kuba mu gihugu cya Kongo as like nk'abaturage ba Kongo, ariko FARDC ikavuga ngo just ni gute muba mu gihugu cya Kongo kandi matara abaturage ba Kongo. Bati rero ntago mushobora kuba mu gihugu cya Kongo, abati nta nubwo tuba keneye. Ni mu gihe kandi Perezida Felix Antoine Tshisekedi nawe ibyo asaba M23 atari ibintu bigoye cyane ko yavuga ati ngiye ikintu nshaka muva mu gihugu cya Kongo. Nabo bakavuga bati ikintu dushaka nuko tugirana ibiganiro, bati mukaza tukareba niki dushaka noneho mukaduhereza uburenganzira. No kuvuga impande zombi ibyo zisabana bihabanye n'ibyo uruhande rusaba urundi, ni ibintu bidashoboka cyane. Ubwo ni cyumvikana ko intambara yo irakomeza kujya mbere cyane ko impande zombi kumvikana bikomeje kuba byakwanga. Ni mu gihe kandi ubwo leta y'u Rwanda na Kongo nabyo bakomeje kudacana uwaka cyane ko Evariste Ndayishimiye w'u Burundi akomeje kuvuga ati just I try my all best to increase the number of my army in the DRC cyangwa se Republic Democratic of Congo. Ejo mundi imibare yahomeje ijya hagaragara yagaragaje ko igihugu cy'u Burundi muri Republika Demokarasi ya Kongo cyafite abasirikare bagera ku 10,000, ariko ndakwibutsa ko nyakubahwa Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yagize gutya atangaza avuga ngo njyewe nzaruhuka ariko ubutuvugana mu gihugu cya Kongo maze kwagira abasirikare bari mu 20,000. Mu ijambo rye yavuze ko azaruhuka ruko abasirikare bamaze kwikuba kabiri. Nuko niba ubyumva imibare, niba yavuze ngo azaruhuka ruko bamaze kwikuba kabiri, kandi uyu munsi imibare hari kabigaragaza ko afite abasirikare bagira ku 10,000, ubwo nuko bakabiri baza kubona abasirikare bagira ku 20,000. Yes. Hanyuma rero munyemerere mve kuri iyo nkuru mitenyaruka cyane mitenza kuri iyo nkuru yindi iri kuvuga yuko M23 byamaze kuba byaba confirmed yuko ari ibisambo bikomeye cyane byo kwibamba y'agaciro yo muri Kongo. Uti bimeze bite? Intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye muri Republic Democratic of Congo ya ubwo yitwa Bitu Keita yashinje M23 kwinjiza akayabo kangana n'amadolari 300 yakuye mu gucukura korota muri Rubaya no muri territoire ya Masisi. Ndabibutsa ko ubushize muri Rubaya niho hari kuvugwa imirwano ikomeye cyane, ari naho byari kuvuga yuko amabuye y'agaciro ari muri Rubaya ariyo FARDC igomba kuzifashisha mu kwishyura drone zigera kuri 12 zaturukaga muri South Africa. Ibyo mubyibuke, muze kubitegereza neza mubyibuke. Ubwo rero ndababwira ngo niba bimeze gutya FARDC ikomeje kugira gutya, ubwo M23 ni impamvu ikomeye cyane igiye gukoreshwa nyine ikubitwa bikomeye cyane. Uyu rero Bitu Keita yabitangaje ku wa mbere ubwo yagizaga ku ijambo mu kanama k'umutekano Karoni. Yavuze ko gushinga imizi ku butegetsi bwa M23 muri territoire za Masisi na Rucuru ngo byatumye ishobora kugenzura byuzuye umusaruro wa korotango yaho imbere yo gushimangira ko imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa RDC yahindutse abikorera bitwaje intwaro. Yavuze ati rero M23 nta nubwo ibaho noneho n'abantu bikorera bari muri Republika Demokarasi ya Kongo. Mu ijambo yavuze ati ubucuruzi buva mu gace ka Rubaya bugereranywa ko butanga ibirenga 15% by'umusaruro wa Tatram ku isi yose. Buha uwo mutwe witwaje intwaro cyangwa se M23 amadolari abarirwa mu 300,000. Nidushyira mu manyarwanda
uraza gusanga byibura ari miliyoni hafi 400 mu mafaranga y'u Rwanda, ubwo ni ku kwezi. Ibi rero birahangayikishije cyane kandi bigomba guhagarikwa. Ndakwibutsa kuko M23 yafashe Rubaya mu mpera z'ukwezi kwa kane ku mwaka wa 2024 nyuma y'imirwano ikaze ingabo za leta ya Kongo. Aka gace kandi gacukurwamo kuruta ikoreshwa mu gukora ibikoresho bya electronique nka telefone zigezweho ndetse na mudasobwa cyangwa se computer. Nta gutyo kugeza ubu ntacyo M23 iravuga ko byaraye bivuzwe na Madame Bintou Keita. Uyu mutwe kandi cyakora ubwo wigaruriraga Rubaya, Liyetona Colonel Uwingoma uvugira igisirikare nyine cya M23 yavuze ko ngo batahafashe bagambiriye inyungu nyinshi iva mu bucukuzi bwa koruta n'andi mabuye y'agaciro yaho. Niko uyu mugabo yitangarije ati rero twebwe ati kuba twarafasha gace ntabwo ari izindi nyungu tugendereye Yesu urundi rukundo rundi, bati twebwe turashaka kugarura umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo byo murabyumva mute? M23 muzi, M23 yisanzwe mu byumva gute kuba yakivugisha ko igiye gukora ikintu bita ngo kugarura amahoro umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko ibicishije mu kugira gute mu kudafata ibice. Reka mpe kuri iyo nkuru biteni kwanga mite nkubwira ko tuvugana nyakubahwa Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ndetse n'uwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagiye guhurira i Paris mu Bufaransa na kwa Emmanuel Macron. Mu nkuru zamaze kujya hanze uyu tuvugana zatangaje ko Perezida Paul Kagame na mugenzi we Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bategerejwe i Paris mu France aho bazakirwa na Perezida Emmanuel Macron w'iki gihugu. Abakuru b'ibihugu kandi byombi bazitabira inama ya 19 y'umuryango mpuzamahanga w'ibihugu bikoresha igifaransa la francophonie, n'inama kandi iteganyijwe kubera hasi ubwo abantu bahazi marata mu byumva hagati y'itariki 4 n'eshanu z'ukwezi kwa 10 nejo bundi. Biteganyijwe ko usibye imirimo y'inama Perezida Emmanuel Macron azakira Perezida Kagame na Tshisekedi, ariko buri wese akagenda mwakira uko hangane handi agenda guhata ibibazo bati bimeze bite. Ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa RDC kandi cyatumye umubano w'iki gihugu cy'u Rwanda uzamba akiri mu byo Emmanuel Macron azaganira n'abakuru b'ibihugu byombi. No kuvuga ubundi ufashe Perezida w'u Rwanda na Perezida wa Kongo ntago babahuruza hamwe kugira ngo biganire neza. Just fata umwe umushyire hamwe. Ndakumenyesha ko tuvugana Perezida w'u Bufaransa nk'uko Africa Intelligence yabitangaje ngo arashaka kumvikanisha Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ndetse na Perezida Tshisekedi akubahiriza ibimaze igihe ngo biganirwa mu biganiro bya Nairobi na Rwanda. Mu byo Kinshasa imaze igihe kandi isabwa harimo kujya mu biganiro n'umutwe wa M23 bamaze igihe barwana ndetse nk'inzira yo gukemura amakimbirane amaze igihe hagati y'impande zombi. RDC iracyashinja u Rwanda ko bari gufasha uyu mutwe wa M23, ibyo bita impamvu idashobora kuganirwaho nawo iruretse ntago bibaho. Perezida Macron kandi mu Bufaransa muri Werurwe 2023 ubwo yasuraga RDC cyangwa se Kongo yasabye iki gihugu kureka kwegeka intege nke zacyo ku bandi, yibutsa abanyekongo ko aribo bafite umuti w'ibibazo byabo. Uwo ni Emmanuel Macron nawe anga numva ni batajya guhangekamo ibyo bintu biraza gutuma Félix Antoine Tshisekedi amubwira ati reka ntacyo twavugana, biraza gutuma biraza kuzamba ko Tshisekedi ugiye kumushyiraho ukamwereka ko just ari mu makosa, kumushyira mu makosa kandi ari perezida w'igihugu ugashaka gushyikira umutwe wa M23. Ndakumenyesha ko tuvugana babitangiye kuba ikibazo gikomeye cyane, biba bikomeje kuba gaterera nzamba. Atubwo rero reka tugire turebe ikintu kiraza kuva muri iyi nama. Ukomeze kugira ibihe byiza. Bye bye.